Može bi neočekivano visok poraz od Francije. Kaži mi kratak komentar. Pa, mislim da su nas najviše koštale naše tehničke greške i te greške iz napada koje je Francuska odmah kaznila i nakon toga je bilo teško jer smo čitavu utakmicu trčali za njima i pokušavali da stignemo, ali eto, bolje što se sad desilo da, mislim da gore ne možemo igrati od ove utakmice, tako da već se sad okrećemo Rumuniji, da ispravimo sve greške i naravno da se tu što bolje ispravimo za pobjedu. Romanija je meč kako finale za vas. Iako загубивте сега, шансите за полуфинале не са загубени. Значи го очекуваат Романија и Холандија, мисля, че така. Ги познавате доволно и овие две репрезентации сте играли многу со нив на европско и на светско првенство. Pa da, prvo je samo fokus na Rumuniji, dosta puta smo igrali protiv njih, znamo da sve kreće od Kristine Nagu i znamo kakva su oni ekipa, da nijednu utakmicu ne predaju, tako da sigurno nas očekuje težak meč i moramo što prije da se okrenemo tome i da što bolje spremimo utakmicu. Практично цела сала беше црногорска поддршка. Колку си задоволна од атмосферата овде? Pa ja bi se ponovno zahvalila njima jer su isto došli ovdje da nas podrže. Možda danas nismo bili onako kako treba da budemo, ali znam da već sljedeći meč da sigurno ćemo im sve vratiti na teren. Hvala puno.